Tala Fou se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mo le nei asa whareile. Mo atu, ua lipa tele soi le tele upeng ta whailangi ni sol te te ua fua i ai te tele o Ausetalia ma le larolangi atoa i le sanga fua mua e la tau o lo langolangoina Palestina. O la tau lo tu whaatsia le tau mwhainga ua whaingoa A15 Action ua wala awi tangata ina ia awa iane le whaamue nei ma whaingoa foi le langolango ilunga upeng ta whailangi. O le fuafuanga lai peo na liputia o le ataura i te mao ainga o ai te tele o le awhai ai nei te te a wata ue nisi lipoti o te te ua whaatulanga mono fuanga pei o wafu, train stations o awala te tele pisi nisi ma ofisa. Ta ua foi nisi lipoti wa iei nisi te te ua nga isa o i pisi nisi tau whila ua inga e iei so o tanga ma Israelu. O ta ua foi isi whaasara launga e lo whaatamala leo le Sound Union la tau foi tāpenanga a wale pui o le atunu i ni turanga e ono sodia ai tū la fono i fuafuanga whapenei. O toi whatuna i le kapeneta e o stadi e sautena ua whaase ese stasio minista ono tūranga tau le soifua manoloina. O le minista mo le local government ma Veterans Affairs a Jeff Prock ua ngai ese mailona tofinga i le kapeneta ono se whautuanga mailana fo mai. O le ipatiana 9 News e le whaatoro na ngase lo na whatu mana o miai le whaioni tau tonga se whaa. Whai mai ai a wailoa wo i le taimi e toi whai ai se la asanga nga i tua o no le tūranga o iei soifua mananoina e meise si o na ainga malo na wha i tū. E lua whai ngā māloa le kapineta le leipa na tau tuai Brock ua fitu se furu whātau sanga o le soifua. Lo whaasolo la le fuafuanga lea o le toi whatuna inga o le kapineta ona o lea swinga. Mo whaatupula ia e fo isa isia whae ngā taifale o Queensland e peo na whaamania mai le wā aitau i le so. O le temne o whaatulanga o le whale o Paul i le vāanga lua po le category 2 o lo iei nei i le pea awhe kilomita i le tu i mātu i sa sae o Cairns ma o lo whaatupula ia na malosi. Nā o li nei wata ue ono o atuailo na malosi i le vāanga tolu ma lo o anga i mariane i le tu i saute i sa sae mai le Coral Sea. O sa video lo i le iwa sun 2 kilomita i le tūnane malosi le teminei, whai mai le maa i tau o le awha leo le ale au fia ai ni o whanga tūta tono Ausetalia po o motu fo i ine ngā taifane. O le malosi na manongi le baila au mai tutono se tasi o ofisa na mafua i le APR uma mai o tangata na ia i tutonu ma wha malosia i fo i le APR o tangata whai ngā ruenga mai le o ngā tutono Brisbane i le baisa nei. Wala wane fsoswani whaamave le mata upule nei George Street i leo le nafi, wha mai le tine mua nisi tangata sa whaamatala ua whaalongo ina le ti ngā ulu ma mangeso i le tino. O whainua le vaanga le tine mua e fōringo le manongi e sau mai ngā ruenga kilingi o lo whaia, pei tai o lo mana o mia peo na whaamaonia le atulanga. E lua se fulurima tangata na tongfitia e paramedics e peo na whaelua mai li poti, ia ma ele i aisitasi na mana o mia na ave le wharamai au whaataria le suenga o lo whaanga solo. Whai mai li poti na taawale vale le isi taawale o taawale lua na li poti mai le lawe vei me le pone ma anunu ai tangata e toa whaa. O le Hyundai i30 na whito ai ma le Toyota Corolla i le whitaura i ngā lai Aiken ma Marathon Boulevard i Gwakey Burn i le te o le sefulu le pōna pō. O le awe taawale le Hyundai ma lana pāsese na awe atu le wharamai mo tongfitinga, tongfitia foi le awe taawale le Toyota i le no whanga na tupoi le whalamlawe. Lo whai nei sua ngā reo le mafuanga le nei whalamlawe ai wataua le 7 News e taltunuina le sawa le isi mafuanga o lo whetaua ina. Fia maua leo nisi e sira fia nisi whaamatalanga i le nei whalamlawe. Mawhautuanga leo tu ina mai le mamalo le atinu ia tautuana le whaai ungo le vaiaso e pisi foi ia ina ia utangia tu la fono o le ala tele mo le malu puipuia ma le saunga le mu o tangata uma. Tala nā radio Samoa mo le nei fu yas whareire wha mai atu e fu i le tautua mo le nei vai yaso se iau lia le vai yaso fau manuia tele le whai unga le vai yaso wha soi fuia.